nongeye kuguha ikaze wowe ukomeje kudukurikira nanakwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo uzakomeze kubona ibyiza byinshi tuzakomeza kubategurira no kubagezaho. Aka kanya tuvugana komite nyobozi ya Ferwafa yateranye uno munsi itugejejeho imyanzuro yavuye mu nama bakoze uno munsi tariki ya 22 Gicurasi 2020. Iyi nama yemeje imyanzuro ikurikira hagendewe ku bubasha bahabwa n'itegeko rya 33 mu mategeko ya Ferwafa. Uyu munsi tariki ya 22 Gicurasi komite nyobozi ya Ferwafa yateranye yemeza imyanzuro ikurikira: kubera icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda muri rusange cyatumye shampiyona y'u Rwanda y'umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino ihagarikwa. Iyi nama yemeje imyanzuro ikurikira: shampiyona y'umupira w'amaguru y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League, umwaka w'imikino wa 2019-2020, byemejwe ko igikombe kigomba guhabwa ikipe ya APR FC yarangije umunsi wa 23 wa shampiyona ifite amanota 57. Undi mwanzuro wafatiwe muri iyi nama ni uko imikino yose y'umunsi wa 24 wa shampiyona yari yarabaye yateshejwe agaciro. Hagendewe ku munsi wa 23 wa shampiyona, inteko nyobozi ya Ferwafa yemeje ko amakipe abiri ariyo Heroes FC ndetse n'ikipe ya Gicumbi FC agomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri mu mikino y'umwaka wa 2020-2021. Mu cyiciro cya kabiri shampiyona y'umupira w'amaguru mu bagabo, amarushanwa ya playoff niyo azagena amakipe abiri azazamuka mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'imikino wa 2020-2021 akaba azaba ari mu mwaka utaha. Undi mwanzuro wafatiwe muri iyi nama ni uko muri shampiyona y'abagore y'umupira w'amaguru imikino izasubukurwa igihe leta izaba yatanze uburenganzira cyangwa se lockdown yararangiye, nibwo tuzongera kubona shampiyona y'abari bakaba bazakomereza aho bari bagejeje. Naho igikombe cy'amahoro mu bagabo n'abagore kikaba kitazaba uyu mwaka. Imikino n'amarushanwa y'abakiri bato yose ikaba itazaba muri uyu mwaka w'imikino wa 2019-2020. Iyi niyo myanzuro yafatiwe muri iyi nama yateranye kuri uyu wa gatanu tariki ya 22 Gicurasi umwaka wa 2020. Andi makuru azaba agezweho tuzakomeza kuyabagezaho. Mwakoze kudukurikira, uwo mwari kumwe ni Mr Safe. Mukomeze gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo muzakomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu tubagezaho. Niba ufite igitekerezo twandikire muri comment utubwire icyo twahindura cyangwa se icyo twakongeramo. Nimugire ibihe byiza.